Gardop Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha. Kemisenji Aphanpura Nijang Karbi Anglong Deputy Commissioner Ahinpen Perang KMI Kangnipon Hills Signification Program Ajaimek West Karbi Anglong Deputy Commissioner Ahin Maiding Ponsi Kemisena Saya Hinanat Kachingthor Ponji Aphan Perang Ke Thengno Ningjepon Perang Ke Thengno Kaningjepon ke Bangso Hills Signification Program ke Assam Sarkar Lapen India Sarkar Pensi Bangso Hills Signification Program ke Kepathik Padopon Lasi Ronga Tokano Malom Sitami Isik Kepathuanat Akang Tuyang Deng Kiledun Sitami Kenang Sotpusi Ningjepon Lapen Pinangan Kapre Kemesen Jia Warsai Lapen Asai ke Klem Ponang Jia Pathak Alam Thi Sitami Perang Ke Thengno Ningjepon Tangte Perang Ke Thengno Kaningjepon Alam Thile Arjupon Sinang News Text Report, Karbi Anglong News. About few significant programs that is being organized by Government of Assam and Government of India. First of all, I would like to apprise you what kind of programs that is going on for this significant program, that is Meri Mati Mera Desh. For this, I think most of you have known about this program. We are having Sila Falakam in 12 schools where the names of the brave hearts of this district has been inscribed on the plates. Then we will be having Basudha Bandhan on 13th. Then Biroga Bandhan on 14th and 15th. Then we will be having the central functions. And you know that a lot of Amrit Sarovars have been constructed. Around 25 Amrit Sarovars are constructed in our district. So on that day, on 15th, we will be hosting the national flag in those Amrit Sarovars also. Then another milestone program, that is last year we have celebrated Har Ghar Tiranga. In this year also we will be celebrating. So I will urge upon all citizens of this district to buy a national flag and host it in their homes. So this is my request. And this third is, as you know, that Amrit Briksha Andolan will be held on 17th of September. So you know that around 1 crore plants will be planted all over the state. So as a part also, we have to take part in this exercise. So I will urge everyone to download the app Amrit Briksha Andolan in your mobile and register it, because we'll have a very small timeline on 17th of September. So within that timeline will be only of 2 or 3 hours. So within that we have to plant our saplings, and then we have to upload our photographs in that portal. So I will urge everyone to register in that portal, and you download the app in your mobile phones. Then another program that will be unfolded all over the state, that is Khel Maharan. As you all know that the government of Assam is have a vision to nurture sports at the grassroots level and to give opportunity or a platform to everyone. So we will be holding Khel Maharan in each village of our district. I want all the youngsters and the sports loving persons to prepare for this. We will be having these sports in 2 level. One is above 19 years of age, and another one will be for below the 19 years of age, and it will be for both men and women. So we have Bokajan pen ke bom Lanka and Tharmit ke pon bom atrak harakha tinia lialong che pharle phit
Uttar Barbil outpost ke paro harokati nialialong patuwe jo por bhai ke ba porahut bokajan pen blankan atharmit ke pon boma truck registration number AS09 AC 3441 a truck patuwe jo krongplia tawar harokati nialialong che pharle phit a truck driver pherangke thengno naga chathandona tengke patuwe jo bokajan pen lanka pali jia phan kebang boma hut nilituma pranganat penta ihum a truck ke bang kechat par pika jok nilita men pen khang one data jok pasui penglo lapen labang so a truck along handyman lapen driver bang hinita arenga hukiso awelang puta nang chithandon news report aroning tikathar Karbi Anglong news ये एक्सीडेंट कब हुआ था? सर ऐसे लगभग 12 बजे के अंदर में हुआ है। रात में ना? रात में। तो आप लोग कौन कौन था? हम लोग 2 आदमी थे सर, हैंडीमैन था। ड्राइवर आप ही था ना? ड्राइवर हम। तो कहाँ से आ रहा था ये माल? सर हम लोग आया बुकादान से, हम लोग जाएंगे लौंका नौकुटी। लमका यहाँ से एक तो गाड़ी घुसा दे, यहाँ से एलिफेक्ट घुसा था, हमको कंट्रोल नहीं हुआ, क्या बोले ब्रेक मारा लगा तो पूरा आ गया। तब ऊपर ने हमको जान बचाना था, मेरा कर्तव्य है जाकर वो मार्केट में मार दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनार हुसैन। हाँ? अनार हुसैन। और आपका वो हैंडीमैन का? राकेश। आपका गांव किधर है? रुपोई। हाँ? रुपोई। रुपोई। Rakesh Bihari Sangtia Beha ke claim amen pen inut soarlo aphan kacolang rem alam ki ke claim. Bukajan Police Station ke parlo angkang dilaujan hikung lang so singnar arong amikar aphan inut Rakesh Bihari puabang pusangti atrak a driver inut akarbi piaphan phongni colang rem det. Pai paya cikloni pai krehini arni gobin rong par achor aphan Rakesh Bihari meklang nukang det pula bang soalam ki klangsi ahok abir takilong jiaphan pura perangkiatum adimak longan humri damlu. Lasom si kisung ke phowek ahin pen nanga chithandun ke Rakesh Bihari ahlang li phan phongni meklang no tekang lo lapen lahai alam jong si ko matnia phan thandet pute nang pe nana phan pathilot ji lapen Rakesh Bihari ami thangta che pathilot popusi ke ther tekang lapen Rakesh Bihari komatni lapen ahem konatni chini ni alangli ke sangti ke san a driver chot lasi Rakesh Bihari aphan ahok akang cykelong ji aphan kenep long ji aphan Karbi Anglong ham phanga song do anaphan kisung ke phowek ahin pen tuning report नाले तुम लबांग सो गुतना कुपीपी को सुन सोना नाली थान पकला डाक फेगी मा नीली लांग सगम पॉल सोना चों छुदुन दुन जले है फरक के है इनके नहीं की दुन पॉ नीली थार कां के इनके नीली तुम के पूरी अपना सुसी दो मती इनके हम तो छेलो बिंगांग ती के गाड़ी संग ती फुरवांग पौधा गाड़ी पसंग को किती मती ला नीली हम थंगनो लो इनके रंग पोंग के सोन ihe mangden rang pong ki idinang san pong ra tialati inkini li ti hanga thai ta ve ahem te lo bing rang inkini li hama sol de puta hem tanang do dun de ka tong dat po du ko te tiale inki rang de pik pik pong ki to borjos pe idinang san pong ra pong ki rama jos inang pong de tialo ni li phan ki labang sobang foreman chini ma Rakesh pusi bai kya tini likya mera chini ni asomune ke kopila driver mante kopila और ड्राइवर लोग गाड़ी ड्राइवर लोग नाने फान ला पसंद ना के नो ना चक्लेम बताया ना पत्ते फिनी लो फोंगनी ला tela so ghatna dodat pe nangli puriya donra panchi thano आंसी चिथान लो राकेश के गोपिया जाती ला तिंगे बिहारी पुलन राकेश बिहारी पुबन tangte nangli hinben kopila kachungri ba ka paklang je phan hangde नीली बाई नॉन बैंक की नीली ठेराक में मिलो इनके आमुने रफांता ने ब्लोंग लेसी नीली नाले तुम बना चुनूं जी बाई ना पलोंग पिथेकते पियालो नीली बैंक की tangla la somne phan ne di नीली ना चुनूं जी दे बैंक के आहो कंग साइ नहीं पियालो लास सो मुने रफांता के नाले फान जो बर्जोस पेन मैं जो पंडिया लमती इनके नीली बैंक के हेंगनो इगुन डाक लो dadak ke wang wang ke ajo si ke wang wang ma na ro si ke wang wang la आजोसी के वांग वा ajo kon ana por ani gang sama ma ajo अल्लाह सोयबी लम 630 लहाई लम है नाले समा के bang ana de bahani
nang li pinan amen ke Gobin rong pha. lang de tangte la so rakesh bihari ke nangli phan ko pipi le nang la poson nang ke therang kha pason do ma Order pile nang pupu ga man ni li phan na nang dog de plute. Nang li chora phan ta nang patti piloji la pe ni mi thang ta chi patti lo hi class ni tha tha. chugo Ham phang a song do an a phan sta mi ni li phan a ho kang sai kilong je phan si nang li tung phan sta mi na chuni ham phang a song do an phan sta mi ni li chuni ri lo a ho kang sai kilong je phan je phan tangte non la so mani ke ka joi ma ka ju lo la sin li te long thek the dek lo tangte labang so mani charju long lok pen ladak ku pine amithang ahem home porti ason pine ladak ka chitekang ason do ma la gari an cha lo bon la dak gari bang che ponong de lo de ponong la de lo Nijang Karbi Anglong Osom Malay Scheme Lin Chika Lapen Somupong Ahawar Arlo Along Re-Survey Kepadupon Thu Asai Kepamanpon Nijang Karbi Anglong Osom Malay Scheme Nang Kepali Aputhak Labangki Isi Kemisen Ang Theklu Voipit Sitami Labang Soalong Penang An Lin Chika Lapen Somupong Arong Arat Alongli Kikon Lapen Tangka Kelongli Cheton Tipu Aputhak Mondol Apitung Atum Buddha Tokbi SK Hukur Singh Terang LM Bikram Singh Tisu SM Lumba Jongkro LM Mohon Teron LM Atum Wangpen Re-Survey Asai Kedeng Kipaman Ponthu Lasonsi Towar Arai Alongli Kikondun Abang Phobang Phitin Atum Aphan Tangka Kelongli Atum An Alongli Apatta Amen Kido Atum Mondol Atum Aphan Amen Pipajer Dun Thulo Lapen an parta haladak arong adatatum aning kang samselam thi nang chepaklang dunke pinpokro ronjit timung lapen benting hanse SK mondol kopia thesi wangwe det lapen pherangkia thingnu kopia thesi buddha tokbi SK mondol ahien pen lamthi chepaklang dun det ma pura karju pedopon dongkamukam pen promise terang Karbi Anglong news pini non niltum do bom lage pongarong sedulo ta niltum da kaching rum nang ko the bangal pheno pini abangke council pen order po tendency that dongka circle pen abangke joint verification spot verification pan banglo masi la so biota long sini litum mate dak aratum biota nang kisini litum bamenang chitong dunno masi la dak so verification na claim along bang nilihin pen abangke sab kacek kengke bang nilitin dunong lo kacek kengke po the bangke dak ke thana bang ke kupilo reserve land da towar pen center bang set towarang bong thot pen cheng ko 50 feet bang ke reserve land pu sitame resettlement plan long ke to kating pulatang te non existing right of way hala ko an ma ke thiki bi hala an hello government land pu sitok sitame dak arab teman ke thana bang ke kupilo 50 feet dak towarang bong non la kirish way ang bong thot pen 50 feet RVRA 50 feet an ke lake government along li pusi ko sita me la kali hadak resettlement plan long paklang bangke government land mate reserve land ke lake mo penilina thana tengla la existing dubo matowa kwan ma ke bi la an khala an do lalo eso na bangke la pen ki arona teng pen pulatang te arona teng pen pulatang te dak tangka ke long tanga tuma phan award alus te me pinangji sita me dak ni liga chinia teng pulatang te piniar nian ta award alu pipela lapen ahem fudak sumupong pen le chengchelang claim kelang pusame linchika arat ke claim lu award alu ke hangji phan ada kala long hangar lu sita piniar nian ta hala bangso award alu la tangka ke long tanga tumhan pipelang piniar nian ta ku people dak mat hadame melu athe award alu long bangke nili pudami bangke latum ki pipe ki pia he dak kupine latum ki chok chi doma pusini di arjuna ko mate matham nang ko lu athe award alolong ke nangli pata number doji lapen ke kumar long le kidun mahada amen tok eji adak number do eji lapen total la isilam lo alang li ba kumar ne along le pata bang ciri cap dulu to ciri cap bang bong kwan si len ka acquired kon ma hala bang hadak tok labji lapen ke kuso calculation kosona calculation si ke claim ben si la ana tangka kelima hadak tok labji sikame la bang so award alo bang pia hedat athe ke dak arada tuma bang ahok per lam chin dat na pu la so ka phere porsi ipe dat ma posini diga matha tasi jo
ladak mondol atum ladak len compensation kilong je phanang kahom ripen nangli tum ko an ning che the dudun la order tempo te ning thelo mama sila bangso compensation along kilong unde tum pinia tumi pinian di second lo atumi sumupong ria patang lo pimbang tak lincikalia area tangdapo nasi la council pen order tempo te longbe pu sining thelo athema alang tuma longle vek lake mane private mane department na longle putta kali am thang jong apu apia ni pen along le pina nasi alang tu putta da dolor side nasi la so tengaron tempo te labang ke longbe pu sining thelo nangli hen ben kupisi rar phan dak lam the chethan pon kang tung pin dak na ili kithan bon tung malalo ili tum im thang longle pina ko ini sidona arona teng peni tum chuning ri pen tum department long alu da pale alo asi ke bang nola su ka chuning real teng men si pini ania ta labang to secondian pone inquiry ke bang lo asi prang sami ining siwet do lo pote ining siban chuning lo pote department sor pene council sami itum hanang langban pope itum han ke longya teng pen na tipon posi ning thelo pena ra tumbang painting hanse panse akoi kipi pon labang so putha nasialang li kechok che ko an chini dun labang so putha thek pen than pachini tha lake ingang he telang thai the polam du ko po alang masi ase hol ke ase skin cha alang lipina na pen mondol inchas bang ke pinpu group ina ase alang tu mahini si adai bang chenang ko po jong si lambang so commission ke long le tum anong si by chance long se bag lo prote alang tu mahini si adai chenang ko po athema pinana dim do duplicate pata kaisu do ko nasi labang so duplicate pata kaisu ke labang ke rong sore chok cheli hala pune department si chok chipina nasi inquiry ka ke pune mondol si bangi labang so report verified kuri ke SK tum sikurji salang usa dai chenang ko po